Yeah, man. Hey. Hey. Hlompho e tla wisa hole. Hlompho e tla wisa hole. Hlompho e tla wisa hole o tla itshwareletsa ka yona, tshwareletse ka yona, e tla o bulela mamane. Yo no tshwantse re nne re mo re kopanang fela o lo ngatanyana microphone le teng gore nka mka mic ha re qotle le batho ba. Sama ka nna ka qotla e tla nne kene ntwena na re hey botsotsi ya bo patala bra ya ka. Botsotsi ya bo soka bo patala o tla sebeletsa thaka hao. A bona o no le ntja sekolong e le wena. O tla tlo sebeletsa thaka hao. Ene jwale thaka tsa hao di a chikana nta. Ha o kopo a o jwela re hey ba o bitsa hey. Hey tla ka le batho. La ka utla ngwana ne o mong a re o ntena jwang ke a bona o sebeletsa o sio mong tjenana ba le ba kena sekolo kaofela a re teng a bona ba khotsi ba hae wa iketsa a re teng a bona ba khotsi ba hae Ba2Cada jo ka bo ke se ke thotse fela ke go etsa a jo ba khotsi bana ba hae ba sia di plate ba ke ga ngwana mo tla etsa jwang ha di beng a ga nene ke kena sekolo le yena ngwana ka pelong ke hey ngwana tla etsa ke go kwala a iska ba wena o sa a o bitsanga ba go hey o re nna ba kom motho ke na lena ka classeng a go ntse go phumutse kolo ye monna o ipumutse le tje aka ha e bo hloko a o jeka o ya kwana ga e ke na lena classeng a le lekisa matitšhere ka thipa yo ka ba batla ba motho e a o jeka ya kwa ke la sela nkela re ya mona le hlatswa jwang mo bana thaka ha le hlatswa jwang banna mo bana hanke le ke la lata bu a o jeka ya kwana o jwetsa bana re ke na le yana na mathaka phanga sekolo o jwetsa bana ke o he phanga a iska ba wena o salo bane ka ba wena boy aye mo khabulo boss a re khabudisane mo khabulo papa a ona motho ba salo fete mong a re iketse bete re a khabudisana dear mother se mo re o bitsa he kind of devoted and go nna ke kom